ҳафти мара диден меги ҳоз як кӯҳкани омадай ҳовне ки ман барномаро полни запис кардам. нигоҳ мекунам микрофон мурда. микрофон то есть гирёнай запис рафтеса, неки запис накадай. бизаниш як каламушти баъд мембра бо барнома мемона. рақиқка пай саргарм мезанем. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов, касе ки живой мара бисёр вақт найда буд ёд карда буди, на мара живой диден. Нет. Ва и микрофони маскадорай. Бале. Ӯзи карантина ида маска кашидем ки ёки ҳама да ягон касал нагзара, ёки айда ман нагзара, намедонам меша. Неки анехтараш ира поп фильтрш кафидагай, ӯз заказ кардагем биёя, баъд як бора шумо мумкин бибинен ва блогеро ҳам бошад дар канали мо барои ӯ ҳам нишон метем ва мегӯем ки мо як ҷо мегирем ва умуман бародар ҳамин чизҳои техникие ки ман мегирам дар барои блогерӣ, агар блогеро боша бинависен отдельный обзор мекунам ва мегӯям ки аз куҷо мегирам, ай кадом намуд сайтое ки ай любой магазинда арзонай 50, 60, 70, 100% ай дига магазинда арзонай ва сайтое ки ссилкаи ба бовария фиребтон намекунам. мегӯям тон ма дар ягон ҷои қиниш нестем. масад хеле аппаратура ҳамаи чизо қавру баловра ҳамара мегӯям тон. В общем, имрӯза мавзӯъ мешава, ҳамаира бо дубора гуфтана чихеле. имрӯза мавзӯъ мешава бародаро дар бораи ишқ. яъне ки мавзӯе ки дер боз буд аз ман хоҳиш мекардам бародаро ва ҳеҷ набуд ки рӯзи бираса. имрӯз рӯзаш расида ба фикрам, барои чӣ ки ина уже дигим бора сёмка кардаистем, рӯзаш ҳамин рӯз буда. гап мезанем дар ин видео. ишқ чиай? ишқ чиаю одамо дар бораш фикр мекунанд? ишқ аз нуқтаи назари халқӣ чиай? аз нуқтаи назари илмӣ чиай? терминҳои илмӣ научнӣ дар ин барнома бисёрай, мавзӯъи худаш калонай, лекин шумо стили маро медонед ку мера мехоҳам майда карда баъдан дар шумо пешниҳод мекунам ки оддӣ карда ба забони худмонски қати кӯчагӣ карда фаҳмо боша дар шумо. пешакӣ ҳам қадарша мегӯям ки бародаро 99 одаме ки дар бораи ишқ фикр мекунад ки ишқ чиай, 99 одам гуфтам, 99% одам хато мекунад. яъне ки чӣ фикр мекунед шумо ки хато мекунед? интерес нишид ҳози ҳамаша дар ин барнома мефаҳмед ва пешакӣ дар ҳамин ҷа ҳози комментарияро нависонда гуфтанем ки малой кнопочниҳои ютубский ҳастае ку шумо остак ҳуй бихрен аиҷа надрои нависондан дар иҷа сар наки ишқ мӯъҷизаи Аллоҳай, дигар ишқ мӯъҷизаи Аллоҳ ҳамон ишқра мегӯянд ки ба парвардигорай, ба паёмбарошай, ба динай, ба падару модар, зану фарзанду дигаршай. А ишқ ки ҳозир мо дар бораш гап застем, ин ишқи кӯчагӣ нест ки шай, ишқи современский шай. В общем, мо дата кор надорем, ту брай пай кори худача, мо даиҷа кор бори хумон гапои хумона гап мезанем. Майли, рафтӣ? Всё. бародаро салом алейкум, я бор дига шумо да рафтем хумон. Ва пеш аз видеоро сар кардан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит шудага, иам барои ошуқҳоай. яъне ки дар ҷанговар бозингари дӯстдоштаихтон шумо метавонед ки сум кор кунед. ба ссилка бигзарен, дастаи дӯстдоштатонро интихоб кунед. агар угадат карда бутонӣ ва ишқи нисбати ҳамон сахти бад боша бутонӣ ки бурд мекунад кадомаш ёки не, то метавонед дар бурди пул кор кунед. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудага. бонус чӣ гуна? Касе ки якум бор регистратсия мекунад ва поли регистратсияро мегзара, мувофиқи сум мондагиш то 6000 рубл метавонад бонус ба даст биёрад. яъне ки чӣ хел мувофиқи сум мондагиш 6000 рубл монди, 6000 рубл бонус мегирӣ, бонус ҳам мемонӣ, бо далчи бозӣ мекунӣ, бурд мекунӣ. бидем ба як овоз. яъне ки сар мекунем барномаро. пеш аз барномаро сар кардан ман дар шумо як савол метавонам. савол чӣ гунае? чӣ фарқияте дар байни ана ҳамин хел шахсҳо, ана ҳамин хел ашёҳо? ҳозир ман мегӯям шумо биёвед ки чӣ гуна шахсае ва и чӣ ашёае. кадом намуд шахсоанд ки барои чизи дӯст дошташон ҳама корро мекунанд то ки ӯро ба даст биёранд. шави боронӣ намега, шави ҷолагӣ намега, шави яхча намега, шави торикӣ намега, пойличӣ намега, ҳеҷ намега. коре мекуна, мерава ӯро ба даст меёрад. агар ки барои ба даст овардани ӯ маблағ лозим боша, дар шиками худаш намехӯра, мерава ӯро ба даст меёрад. агар пул надошта боша, барои шикамаш қарз гирифтан да изо бикаша, ӯ да изо намекаша, мерава мегирад. чӣ фаҳмидед? носкаш ҳамин корро мекунад. бале, шахси носкаш агар немешава бедор шава, нос надошта боша, хонатона дар сартон чапа мекуна, мерава любой кор мекуна, носа меёва. агар дар магазин боша, магазин махкам боша, мерава айҷураш, айхонаш мехезонаш, айбарзанаш, нос темега. сигареткаш ҳамин корро мекуна? бале, мекуна. арақхӯр мекуна? бале, любой хел ҷонша мехӯраву, мерава ломкаш гирифт, меёва. ва аз ҳамада муҳимаш, нашаман мекуна ҳамин корро? бале, мекуна. охир он да меоем
عاشق چی نمیکنه این کارو میکنه یعنی که این چیزی عادی هسته که هر روزا در حیات ما را میخریم نه که هیچ کس به همین دقت نمیده که چی با بین یا связай. Получается عاشق носкаш هر دوش одно и то же. Не, бародаро. عاشق наркоман, عاشق дигарш ё одно и то же нестан. Но ира зависимость меган. چیزی که آموخته میشه و واسه ما همش میفهمونیم подробно که چی گپ میشه که آدم در همه چیز آموخته میشه و در ارگانیسم آدم در وقتی عاشق بودن چگونه تغییرات ها میشه و او احساسی که ما در وقتی عاشق بودن مثال حس میکنیم و نمیدونیم که چی گپای وای دلم خوایش تسای چی بودی من این چیزا هیچ وقت حس نمیکردم نمیدونستم و امروز خیلی چیزایی گفته ما مثال میگیری پولدار بودن دا خیلی حس نکرده بودی پولی کال نداده بودی خیلی حس نکرده بودی ماشین نداده بودی خیلی حس نکرده یگان چیزی خیلی حس نکرده بودی یک جای دیگه رفته بودی نه که این دختر دی چطوری دختر بوده که من خیلی یک حسیاتی غیر عادی اومد برای اون خاطری که اون حسیات ایمنه در همین دختر میاد چی با هیچ خیلی حسیات بوده که تو قدایی میمونه خود جمعش هم میفهمین من میکروفون کم کم خبر گرفتم میرم این کارت نمبره که پیچ بر میشه یعنی که عشق عاشقی خودش چگونه سرد میزنه و ما چی با مواد مخدر با دیگه‌اش یا را مقایسه کردیم موضوع همش شما میفهمین هر یک شخصیت موافق خاراکتری خودش با خودش چیزی پسندیده داره خوراکی دوست داشته میوه دوست داشته ماشین دوست داشته تلفن دوست داشته از جمله نمودی آدمی دوست داشته یک آدم ده معقوله یک آدم ده معقوله هر یک آدم با خودش هر خیل وایشه داره مثال یک آدمی هسته که در یک شخص برای او یک بگینیه دیگه کس تا او پسند نیست یک کس دیگه برای میبینه واه افتی کشالی را بیتی را تو چه خیلی دوست داشته نه مزگی او همو خیلی او را میبینه او دا او معقوله خیلی در پیش باش خانه گید میزنن میکشن تون عروساشون پس نزنید یعنی که خیلی عشق عاشقی در مزگ چی خیلی سر میزنه در درون همین مزگ چی روخ میته مزگ دا معقوله همون نمود رفتار یک دختر میبینه رفتاری که در مزگ معقوله داره گفتارش معقول نیست در او عاشق نمیشه مزگ در معقوله رفتار گفتار مزگ میبینه در یک دختر رفتارش هم هسته گفتارش هم هسته که در مغز سری ما معقوله در ما معقوله در خاراکتری ما نو کردارش معقول نیست همون دختر نمودی ظاهریش معقوله تو است که در آن بچه معقول میشه پسنده میگه معقول مایه نه که خیلی من را دوست نمیدارم یعنی که من عاشقی حس نمیکنم برای چی معقولی ای عاشقی چی فرق داره معقولی این نوسه یعنی که همچون ابیکتی مودینا او را میبینه مزگ و животний інстинкт میگن Oh my. فهمیدین چی گپ میشه просто معقولشه نو عشق در او نمیبینه برای چی که هست چیزایی که در مزگ معقول نیست ای просто معقولی را میگن برای همین در بین شما ایسکرای عشق پیدا نمیشه در حالتی که مزگ об'єکتی را میبینه که همه طرفه در اون معقوله رفتار گفتار کردار طرز تبسم کردنش نمودی ظاهریش شیشتن خستن رقص کردن دویدن پریدن جهیدن دیگرش همه طرفه معقوله مزگ همو را پولنی قبول میکنه همو یک حلاوتی در خودش میگیره که او حلاوت در دیگر چیز نمیگیره و این حلاوت چی خیلی رخ میده مخصوص گرمون ها استحصال میکنه مغز سری آدم و در وقت استحصال همین نمود گرمون ها مغز سر با ارگانیسم آدم یک حلاوت یک کیفیت میبخشه که اون نمود احساس آدم از دیگر چیز نمیگیره و چی نمود گرمونه که آدمی زاد در وقتی همو ابیکتی معقول شدیدن یا حاصل میشه گرمون هسته دوپامین اندورفین ها سروتونین اکسیتوسین و وازاپرسین چی با ما در اول گفتیم که ما شخص استعمال میکردگی مواد مخدر مقایسه کردیم قطعی عاشق انا همین نمود گرمون ها استحصال میشه در ارگانیسمی کی بله نشمند تصور میکنین تو است که بایی گفته عاشق نوسکشه نشمنده نه نو همین نمود گرمون ها در همو حالت هم استحصال میشه попробуйте که شخصی نشمنده بگو که خیلی نشانه داری ما بگی نوس بزن نه او با اون نوس او گرمون ها استحصال نمیشه انا همین را میگن зависимость انا همین را میگن لومکا انا همو آدم دیوانه میشه که تو هم چیز در کارش نیاره برای که مغز سر در استحصال در کیفیت انا همین گرمون ها
عادت کردگیه. او باید همو گرمونا بگیره. چه خیلی که ما گشنه میشیم ژلودکمون 8 قدم میشه کو تو رو نخرید یگون کار دیگه نمیکنی. پول بده میگوز بیا ما بخرم اول ما میگیرم پول تو خرید. مزگم در وقت چی عاشقی در وقت چی نشامندی در الکلیکی دیگرش تو همو گرمونی را که در نتیجه استحصال همو چیز میآید نگیره او آروم نمیشه. انا همه خیلی عاشق آدم وقتی که میبینه یک دختره همو ابیکتی که در خودش معقوله همو گرمونا استحصال میشه مزگ به همین آماخته میشه آدم خودش احساسی غیرعادی حس میکنه و میخواد که همین احساسا با حس کنه و برای احساسا با حس کردن او دختره باید بینه یک بار دیگه و با میره و میبینه در پیشش خرسان نشتیاک نصریان مسات فویز اسمی زیقای اون مش او برای چخیشی دیگه ما دوجا پیش بودم میرم وقتی در پیشم دنیا دیگه ما در کار نیست نصریان صد فویز اسلامی میخوای میشه برای چی برای که در پیش رفتن در مغز سر انا همه گرمان ها استحصال میشه از پیش میه نه نوراسایی همه گرمان ها میشه انا همه را میگن عشق از نقطه نظری علمی در اینجا با گپ میشه که بعضیا که بایی گفته برات بعد عشق دروغه بایی گفته ایت یا که تو دایی برات چی گفته نه من نگفتم عشق دروغه یا که اگون چیز دیگه عشق هسته то есть که شما از فهمیدین که عشق خودش چیه вообще но برای عشق شده خطا کشتن برای عشق شده دیگه زندگی تا اخته حیات محروم کردن انا ای کاری خطاه برای چی برای که چی نشامند چی سیگارت کش چی یک آدمی که در لبوی کار зависимه چی عاشق همش یگه و شما شنیدگین همه خیلی چیزی را که میگه عاشقا تو چندی دور شوند همون قدر ایش در شیرین شدن میگیره همون قدر مهشون سخت شدن میگیره برای چی چه خیلی میره انالوگیا با چی بیارم شما دو آسان شو فهمیدنش مثال میگیریم شخصی زندور مدت دراز خوکس نکنن کراچ просто نکنه همون کارو نکنه مدت دراز بکشه چی گپ میشه میدونی اونم خیلی شدت داره که شوا دیگه وجه نمیشود بسیاری بعد استفاده توقف کرده همین خیلم یعنی که او کارو نکرد چی استحصال میشود چی زیاد میشود فهمیدین شما همین خیلم چه خیلی که ما گفتم وقتی که عاشق ابیکت دوست داشتش همه بینه در مزگش استحصال میشود همین گرمونو وقتی که ابیکت دوست داشتش دور میشود گرمون نوراسایی جمع شده برای سخت شدن میگیره تو چندی طلبات با همو گرمان سخت شده تو چندی سخت شدن میگیره برای و آدما همین را حساب میکنن که مهرش زیاد شد یا که عشقش زیاد شدن گرفت نه نوراسایی انا همو گرمونه پس سوتی با خلقی بگوی خیلی با چیزی بگوی عادی کرده گپ زنی خب همین را تو عشق مینومن نمو گپ زدیم از نگاه علمی که در حال عاشق بودن در ارگانیسم چی رخ میده که ما او را عشق مینومیم و وقتی که دور میشوه تو چندی سخت شدن میگیره مثال لیلی و مجنون اگر دور نمیشیدن خیلی دوستان نمیشید او قدر سختی بد نمیشید مثال میگن که خانه دوست مجتری بود بسیاری بد نره که شمرو میشه بعدت میبینن دیر برای که دوستت میدارن این ریال همه خیلی باردارو سمیوی ده که مثال مردک هر روز کرده باشه اگر بگه خانه بیایه ادنشینی زنک نسبت یا مردک دیگر خیلی اگر که مردک هر روز در خانه باشه این دیگر خیلی любой آدم семейный یگان جای سکرت نیست любой آدم семейный را میدونه در نظر این زن شوم نمیشه مردک در خاطری که هر روز خانه ده просто چه بگم استحصال همو گرمون باید که کمتر باید پاوزا شوه که ایسرکه با هم را بخواه ایسرکه بخواه باید پاوزا شوه هم را بخواه آدم جلانی شدن میگیره و چه خیلی که ما گفتیم شخص دوست داشته آدم دور شدن بگیره خواهشی او با او رسیدن سخت شدن میگیره و همین خیلی هم اگر سلیش که بعد دور شدن بگیره میکنه جلانی برای چی برای که همو گرمونی که در دیدن همو استحصال میشید همو کیفیت در ارگانیسم آدم میومد همو گرمون вже میفهمه که ما ایرا نمیتونم دیگه گرفتم تو است که امرا نمیبینه مثال خیا بینی خیا گپ زنه چکنی دیگه تو است که اومن نمیبینه نه گپ میزنه نمیشنوه یگون نپامینه در مزگ آدم ای همو ابیکت نیست آهسته مزگ ادبای میته то есть که خاطر جمع میکنه میگه хорошо تمام این گرمون دیگه من نمیچشیدم نمیدیدم تمام давай до свидания بعد آدما میگن که عشقش بود شد عشقش کند عشق بود نمیشه و نمیکنه просто که نمیبینه نمیشنوه مدت‌های درازی بعد سلیشکم درازی بعد میشه درازتر شود گفتیم سخت‌تر میشه نه حدی بعد دراز که میشه با میگن فراموش شد کو عشقش هیچ فراموش نمیشه مزگ ادبای میته تمام давай до свидания میگه برای چی که در بین
шарт нестае ки ӯ одам мисол ӯ занак дига мардака ёки бина ёки ӯ мардак дига занака бина што бира заминид ка не метавонад ки дар инҷа интереси ҳамун одам дар ягон бизнес барава, кор да барава, хона да барава, мошин да барава, то ест ки сари ҳамун ба як чиз дига банд мешавад. мозг ҳамун кайфиятша барои дар натиҷаи ба даст овардани ягон кори дига мегира. Мисол бизнесмен мешава, ҳар як точкаи нав кушоданда ба худаш як ҳалвати дига бурдан мегира, ҳама хел мозг уже рафтан мегира ва фромӯшидан мегира. ба яке случайно боя ягон объекте ки бо мувофиқ омад мозг давра бибина бо далши мечаспа мерава. ва гап мезанем дар бораи як гапе ки ишқ дар нигоҳи аввал, то ест ки дидивуш ошиқ шудӣ, то ест ки ростай ёки рост нестай, ёки ягон мӯъҷиза ёки чия, и ростай бародаро ва чӣ хеле ки дар ҳамин ҷо гуфтум иам ҳамин хел мешавад. мозг мебина ҳамон объекти маъқули худша, тамом маира мехон, всё гармон уже омад. намуди зоҳириш маъқулай, сухангӯиш маъқулай, раҳгардиш маъқулай, ҳамаш маъқулай, всё тамом. ягон ҷо чишмбандиш нестай. наука, илмай, физиологияи одамизотай, талаботи организмай. всё бе ягон чишмбандӣ. ва гармонҳое ки дар организми одам ба вуҷуд меоянд дар ҳоли ошиқ шудан, ин гармонҳо ҷавобгоанд ба чӣ ва ҳозир ман номбар мекунам ки ҳар як гармон ба чӣ вобастай. баъдан шумо мефаҳмед ки оҳо ин эҳсосото ай куҷо сар мезадиянд. гармони дофамин, ҳаловат, диққат додан, яъне ки консентрировать мекунӣ ку дар як чиз ҳамун ҳушу гӯшу ҳама чи дар ҳамоай. ба мотиватсия мехоҳӣ то чанди ку ҳамун илҳомот меояд ҳамун кора бояд кардан бигир. ҳама ин кора карданро маҷбур мекунад гармони дофамин ки дар вақти ошиқ шудан и ҳосил мешавад. ва гармони эндорфин сабаб мешавад ки одам мақсад дар ҳолати ҳамун одами дӯстдошта дан як оромӣ ба худаш ҳис мекунад, як розигӣ ба худаш ҳис мекунад. ира ҳамаша ҷавоб мегӯяд ана ҳамин гармон. гармони серотонин сабаб мешавад ки одам чӣ гуна эҳсосот мекунад. тағйирёбии таб, мақсад як вақт насрен резки безеб мешавад, резки хуб мешавад. ё дар вақти одамои наврасо бисёр мешавад падроскода, нигоҳ мекунӣ хона меяд настроениёш нестай, пага нигоҳ мекунӣ хирсанда барои чӣ ки ҳамсинфишто ошиқ шуда. резки тағйир меёбад, таб то боло меравад, то поён меяд. ба ин ҷавобгӯай гармони серотонин. ва аз ҷумлаи гармони серотонин ҷавобгӯай ба ғазабу ғам. бештари одамои асабӣ мешаванд, зиқ мешаванд, дар ғам фурӯ мераванд, мегӯи полни айдиниё дилиш хунак шуда дига ягон чи намехоҳам, ами бари агар бикшиша мега о мара бикшин шуда барои чӣ ки фаҳмидай ки ӯ духтаре ки дӯст медорад дар мактаб қади кадом ҳамсинфишон салом кадай. всё изди қайнам хел лавош кашол то чимосиашдагӣ ва аз ҷумла ғазабия метавонад ки ягон одама бихира. ба ин ҷавобгӯи гармони серотонин ки ана ҳамиам истеҳсол мешавад дар вақти ошиқӣ. гармони окситотсин ин ҷавобгӯй ба боварӣ ва алоқаи тан ба тан, ҳамон хоҳише ки дар ту мешавад, ҳамин ҷавобгӯй ва да боварӣ. мисол вақте ки дӯст медора мега ку мада фарқ надора касе чӣ мега намега, ма ӯда бовар кадаги, ма ӯра бовар мекунам, мада фарқ надора ҳамсояшон чӣ мега, ҷураяма чӣ мега, ҷураш агар бга ма қатъи наму гап мезанам, ина ма видеош мега фотошопай браусо, ина маҷбур мекунад ки анам хел фел кунад, одама хел характер кунад, ана ҳамин гармон ки ҳам истеҳсол мешавад. гармони вазопрессин ҷавобгӯй ба одаме ки дар организмиш ҳамин гармон истеҳсол мешавад, ӯ ҳеҷ вақт хиёнат намекунад. мақсад ма қатъи да ҳамин ошиқ шудам, ҳамин қатъи мемирам, всё мада дига чӣ пешниҳод накунед, ана ҳамин гармон сабаб мешавад ки одам хеле кор мекунад. ва хоҳиши дар канор будан, барои иам ҷавобгӯй ана ҳамин гармон. агар шумо бестем фикр кунед ки ҳамин чизое ки ман гуфтам дар ҳоли ошиқ будани шумо ҳамин хел хоҳишо мешид, албатта раст ки агар ки ҳо буген шумо значит ки барномае ки ман гуфтам, чизои фактое ки ман гуфтам ҳамаш туғрияи ростай ва шумо дар ҳамин ҳолат будед. агар ки кадоме аз ин чизо дар шумо наомад, туғрӣ нагирифт, ҳамин хел эҳсосото набуд, шумо да просто ҳамон объект ҳамчун талаботи организм и физиология бардора худованд, организм хел сохтагия животни инстинкт меган табиатан, просто як объекти модина дар шумо ҳамон маъқул шуда, всё. ин ишқ нестай, фанда фреб накунед, ё хисона ё ки дига каса фреб накунед, наре просто маъқултон шуда тамом. агар ҳама имо саваккубна дар шумо эҳсос шид, значит шумо ошиқ шидед. поздравляю. не ки агар случаево нарасидед, мисолам духтара дӯст дошти ки ту ра гирифта натонисти бурдан ҳамсинфта доданша, ё ки ҳамсинфта бахилиша рафт амура гирифт ки ту бисӯзӣ, ту нарахта накаш. ҷои барои хта киштан шарт нест. ин ягон чизи даҳшатнокш нест. зиндагӣ бояд пеша бурда бошад.
با یک کس دیگر مزق میبینه شمود کتا کتا میشه بود و میره. خیلی برادرها فکر حقیقتون در کامنتاری بنویسین برنامه‌ای که می‌خواستین ببینین در کامنتاری بنویسین نام برنامه رو. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.